ubatizo ni kuzika. Na tumesikia Wakorintho wa kwanza akisema 10 ya kwamba kupita katikati ya maji, kufunikwa na maji, huo ni ubatizo. Hivyo basi tukijua hivyo, Yesu anasema katika Mathayo 28 fungu la 20, enendeni kote mkiwafundisha na kuwafanya watu wawe wanafunzi wangu. Mkifanya nini? Mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Lazima tutimize wajibu ambao Yesu alitupatia. Akasema ya kwamba muwabatize na muwafundishe kuyafuata maagizo yote ambao niliyowafundisha ninyi. Wewe ambaye unayesikia neno la Mungu na haujabatizwa kwa kuzamishwa majini, you are doing yourself a disservice. Wakati unakataa ubatizo wa kweli, unang'ang'ana tu na mwenye ufalme na hautaenda. Kwa hivyo usipoteza wakati wako kanisani utaki kubatizwa na unaenda unasema kwanza amesema hautaona, wacha hata kwenda, hautaona.